دەماکو هین ڤقەتاندنا دەنگên hilbijartinên Serokatiya Amerîkayê bi dawî nehatiye nakokî û pirsgirêkên derbarê pakiya hilbijartinan mezin dibin. Serokê Amerîkî Donald Trump beriya niha doza kirakiribû da ku veqetandina dengan bê rawestîn. Ji alîkî din ve Partiya Komarî daxwaz kiribû ku veqetandina dengan li navçeya Clark mezintirîn navçeya wilayeta nîve de bêxaf kirin. Herwiha ku divê çavdêrên proseya veqetandinê 2 metran dûrî karmendan bin da ku bizanin çi rû dide. Lê dadwarekî federal ew daxwaz qebûl nekir. Parêzerên Partiya Komarî lê navçeyê gotin ku karmend amêrên piştgirîna wajoyên dengderan bi şêwazeke şaş bikartiyanîn û divê hemû kardên dengdanê bi dest bêne piştgirîn kirin. Dadwar Andrew Jordan got belgeh li ser wê kenîne û daxuya kirin ku nabe dadwar destêwerdanê di proseya veqetandina dengan de bike. Kandîdê Demokratîk Joe Biden ku niha li pêş Serokê Amerîkayê bi dengan got ku hilbijartin zehmet bûn lê divê ew aram bin û hemû deng bêne jmartin û nahêle kes re giriyê hember veqetandina dengan bike. سیر بکە باش دەزانین گرژەکان زۆرن ڕەنگە زیاتریان لێبێ دوای هەڵبژاردنەکان بەڵام دەبێ ئەوە لە یاد نەکەین پێویستە لەسەر خۆبین و ئارام بگرین هەروەها ڕێگە بە تەواوبوونی پرۆسی ژمارین دەنگەکان بدەین دەزانن جارێکی دیکە هاوشێوەی 244 ساڵی ڕابردوو ئەومان دووپات کردەوە کە دیموکراسی لە وڵاتە کاری خۆی دەکات دەنگەکانتان دەژمێردرێن گرنگ نییە خەڵکانێک هەموو هەوڵێکیاندا پرۆسەکە ڕابگرن بەڵام ڕێگە بەمە نادەم و گوێ لە دەنگی خەڵک دەگیرێت. Jarîkî din ve rûniştvanê New Yorkê xwepêşandanek jêrdrûşma Donald Trump bi dawî hat derketin. Ew jî piştî pêleke xwepêşandanan lê derdora welat ku xelk tê de daxwaz kirin tevahiya dengan bêne jmartin. Joe Biden ta niha 264 xal ji 207 xalên pêwîst bi dest xistine. Lê dema ku Trump tenê 214 xalên wî hene. Ev yek jî bû cihê tûrebûna Serokê Amerîkî ku dozek li ser proseya veqetandinê rakir û got ku gelek deng hatine sextekirin. Îva Umar, Kurdistan 24.